Kita
Kaya nagkabutok kami na. Oh, yan. Mangkon. Ini kau tunggu na. Assalamualaikum tuan. Ini lewat ini lewat. Oh. Sudah hilang untuk nongkrong nanti. Nakita, tarik mo kuat, tarik maliki. Alam mo yan, ganun ba niya? Pili. Ulo! Mubain! Sampai ka na. Ain kilangan pohon makan Israel bahkan tuntungan baik Pusing-pusing kami dari satu Basukal babam di padanan Badi kapasanain Brahma Isa pulangan badayang nain mana ini kan macam salatan mo saja siya, terusan tangan dia itu. Kuku dia, si terus dulu kuku dia itu. Kak. Cepat kan sejam, sabar cepat dan penting simpan saja dia itu. Oke, ini memang kau mau simpan sedikit di dia tapak tangan dia. Titik saja. Semua buku dia itu kau simpan. Itu dah. Pusingkan nama dia. Nanti kena pula bantar dia. Sebelah tangan dia lagi. Tahu. Andoi
Berayang Maglampuay natipon beibadayang batik kilakal dinay bakupon Banagrinduran kan musay Saratan mo kasi ang kanya. Oh, siya. Sa may pangangkin. Ada ini sama ko yang kosong din yang laklak yang apa yang dia sudah anu. Dati, ini yung napaayan. Ay, pala pa siya. Ando baraya Sakit juga ba? Di tangan, di tangan. Tidak bang manipang mo juga dang di tangan. Om Biadong sadyan Paaluan muraya Baroon Kilasan naman. Barakipon Baik pikilakal Ito nagatan. Barinla Pahupon Basa babang babang ikaw wala doon Okay. Sarah sa Japan, sa ka, salawat, Bangmani kalabay mo biyan, ay mo natakan na sa impacto din. Ano ba yung gawin? Maigin ko na, in sa malakat dyan sa dyan. Okay. Panting kebukaan. Ayan. Okay. Jadi pa mga supply na yan, suot. Nah, kung na din buhok niya. May pupunasan buhok, turong na. Siguro na, basta ba sa kakat to? Okay. Minyak wangi dia kau kasi spray dia. Bata dia dah masih bata dia. Sing besar kasih wangi lah dia. Weh na, alas na. Binan na, buka dulu, pinjam balik. Oh dia kan pinjam dulu. Lelaki coba buka. Nanti baru kasih balik dia. Kasih anu lagi siapa suruh di dalam. Ako na pagkapakarap ko kayo. Ano pa yun? Alam ko lang kung yan.
Jadi sebelum kita itu baca nikah, kita baca dulu khutbah nikah ini supaya kita tahu semua bagaimana yang membawa diri ya. Tuan. Kita nyatakan baik-baik ha. Dia gramin ini amak mertum berarti baik-baik juga kamu pasti mati wan ini. Jadi murah-murah turun supaya kita agama Allah Taala, agama guna agama. Dan in asawamu dah abdilah agama mana. Dan dari kau imam kania atau nakura kaya lupai. Kau kamu sana kau tahu kamu nakura. Jadi kami tuan ini nakura kaya lupai karena kurang. Jadi umumnya kesulitan. Mungkin kita awin juga marah juga kita supaya kita masuk ke bapak itu. Bapak ini mengumpama dan masuk masih mau di bapak ini. Kita sudah membaca kamu steering jadi murah-murah turun. Ini asawamu dah bapak agama. Mana? Ikai magima makan siakai musana. Iban hika dua bang on rezeki ni on anak niu. Ayo jadi bapak ini mengipat anak bapak baik mengkaskan ayah. Kita mendukung kitara, mendukung telepon ayo karena bagi bapak sibuk agak untuk hinangi yang anak satu mangis kita yang magdakdak kita magtugna asal yang magpasembata magkabangi sa makawal murah sana ikaw magpasembata ya ka magtugna ka magdakdak ya semua mungkin bisa sa tumagkang anak mo magkang pasaran mo di manggali anak ini membukan ipun di dunia satu ini di dunia anak ini bangsa way anak susah risap yang kita anak kalau bila dua bang kita bawa bagi anak jaga kalau mau tahu kamu anak kamu nampak kamu lahir batin anakmu amurah pengaruh anakmu usahamu kamu pulauk menjadi tanah menjadi iban keempat di mencari inti kau bangun bawa dia cucu diferensinya ambil kasaannya pindah kau ayo babai melagu derajat tingkat in kita way kita nak kasul dalam Quran dalam kita tinggal tak way lebih kasul dalam Quran kitab tingkat tahun jannah dalam tentang itu artinya ini warga Nabi Allah apabila membawa itu gak dingkaku in kita usung way juga sebut Quran buat paling kasih kita amal ibadat amin wa amalan salihan amin amal salih in amin wa mudah-mudahan itu mudah-mudahan amin jalan seo jamin tempat agama ini jalan ayo amin lamuran tadi agama mati kongkat wa amalan salih amal salih bapak ini Al-Qurrata ini warjan Nabi Allah bukan itu bapak itu enggak lingkar kalau bapak itu untukmu pada bukan itu untuk dia ada hinamu untuk tapi untuk bagaimana kalau pada untuk mama alhamdulillah bagaimana Iban kalima di menjadi kemakdara usaha on usahamu mata matiu dekat tupak kawamu dengan sama tabung kamu alakan kia membatalkan tabung di Melayu dia bank ya kalau harta ya ketemukannya buat paling kacam bisa dipamimu pet penghara di saham bakal kebang usaha bakal happy dah kau saham mungkin papi ada rumah sakit buat bagi benar rumah antar kami saham usia Hawaii itu kau pada sana Iban
Kami aku dia pun kaimu babai menjadi bersama. Tuan menjadi magdara usaha amin sembarangan. Babai macam bagi asin, bagi riti, bagi suka. Guna bang, kita seperinggit beli sekarang. Bang, kita pada meringgit beli gula, kopi. Kalau dia kau malu, semua laki-laki malu. Jatuh malu laki-laki. Satu orang buat semua laki-laki tidak boleh jadi bapak laki-laki kan. Kalau satu pun jatuh, kita semua laki-laki jatuh. Nah, perlu ingat kata. Jadi menjadi bapak itu bagdara harta, bagdara pau. Dari orang kebayaanmu bihun din asal mulundingan. Orang harta kebayaan bihun berlunding siapa kayu. Bang kebayaan ada pihak niu alhamdulillah kami. Nah, ya. Supaya awal kuat. Bang kebuncian sih bawa untuk binang ayau. Habis kebuncian itu binang ayau. Yung kebuncian macam baik aja, kebuncian itu baik. Ayo sabina kaku, kebuncian kau berang deh. Nah, supaya aman. Aku asawan aku kapatan tahu lagi kamu, kapatan tahu dah. Biar mana ibu kau di kata ini, alhamdulillah masih sama kamu. Nah, masih matimu. Junganmu nak apa yang kamu? Mereka. Ini kita berbicara tentang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila jami'ir harfihi inni mubdi'u mimman yaktariya wa kufura bil iman wal islam bil iman wal islam bil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Usikum ibadallah wa ru'yaya wa nafsi bittaqullah. Jadi Muhammad Bakri dari kagungganmu apa penuhi pai Fatimah Rudia insuran mahal tak persulutan sudah mahal pacingan. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah baka'un billah. La ilaha illallah imanan billah. La ilaha illallah amanatan minallah. La ilaha illallah haqqan haqqa billah. La ilaha illallah imanan wa rizqa. La ilaha illallah ba'ida wa tasdika. La ilaha illallah sayyidina Muhammad sallam. Rahmanir-Rahim. Allahumma tawil umurana ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim Al-Alamin. Waftana abwabar khair, abwabar barakat, abwabar nikmat, abwabar rizqa, abwabar quwata, abwabar sihata, abwabar selamat, abwabar afiyah, abwabar jannah birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma keselamatan wa rahmatan indar maut, wa maghfiratan ba'da maut ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Jannata ma'al abrar ya aziz bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah karim subhana arsyil aziz walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang di sini rekam Bang. Allahumma kaki-kaki. Aji boleh datang, kita dekat tuan. Nah. Bapak siapa nak? Bapak siapa tuan? Pelan-pelan. Ambil tadi. Oh, tapi anak kau buat bapak nama kau jana. Sudah mau bagi masalahmu, pakai mobil dia. Selamat datang,
Ajajul haji bayin akhalul ainai Pasok yan. bidaki Kita si Jardin. kaan nama yatabastamu annabi ridulai Wakat ala kamar ajajul haji bain akhalul ainain aklan antidaki kusapatain kaannamai itu bersama annabi Satu apa pusing itu? Satu pusing betul. Kalau apa tuh pusing. Siapa gatan kau? وودعت الهباب محمدا صلى الله وعليه وسلم ومكتون وخجة الملوك ikatu abrar pataku BHP Jamil Akhtar wa arapu bihi ahlas samai wa tiwal arug biwar bihar wa raja'u bimu pagduli ulul kau Berdiri. Cicit dalam baca. Allah Akbar. Kenapa kau terlambat Musyak ini? Alex, ikaw lang yung kasi saron. Ada di bawah. Yung pangasin mo, Abin. Nabadjas kita. Kipas pergi sana pengantin kipas. Ano pa waktu? Kita tampan, ambil. Maluwas kita bi. Lambat juga si Raga ni masuk ini. Oh lari kamu beri lawan orang kamera orang ada orang. Apa lagi? Apa buat lagi itu? Oh ini sing. Masya Allah. Yang pagkantiknya. Ang isa ng balas. Pampan Tahu bisa lah baik na. Oi. Satu nama ni, Pak. Ya kalau wanat. Balik. Nah, alhamdulillah. Nah kau cium dia. Lama. Tak boleh. Lama. Kau punya itu apa kau takut? Nah berdiri. Kending bahu. Apa yang kau petih? Nah, tunduk kau. Berdiri. Kami mau ambil berdiri. Alhamdulillah. Nah, Pak
Ganding. Kasih bibit kamu di bahu dia, di bahu. Jangan kamu anu ya. Nanti dulu. Bela ganding kamu empat orang kamu. Ganding bahu. Tanganmu ndak aku nampak mana tanganmu? Ya, mulai dikit pas pada yang lagi pakai jolo. Nah. Jadi ini nggak di mulai buat ini. Buat kita. Ayo luarin. Kau kan. Woi untuk biknya, woi penggugasan lima nih ya. Nah, kan kuning kamu mana? Nah, dili niyo pag-uwasan ng tubig. Inumun. Oh, bagi pasir yang siap masuk sirang. Ala kulli shay'in qadir. Amana rasulullah kullu amanna billahi wa malaikatihi. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar sallu alaihi wasallam taslima. Allahumma salli ada zaman itu akhir sifat dapatkan kalimat la ilaha illallah hayyun la ilaha illallah hayyun la ilaha illallah 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 Allahumma hamdaka wa sayyidina rasulullah ajma'in amin amin bismillahirrahmanirrahim alamin hamdan wa qina wa dzalika la ilaha illallah baka'un billah la ilaha illallah imanan billah la ilaha illallah amanatan minallah la ilaha illallah haqqan salam wa sawaban min sawabi jarika wa mubashir wa Uthman wa Ali wa sawaban min sawabi jarika li arwahi min al-salihin wa sawaban min sayyidina bi rahmatika ya arwahin tumaruri arwahi li ahli ahlar kubur tumaruri arwahi li ahli ahlar kubur tumaru arwahi li ahli ahlar kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya ayyatuhan nafsul amin wala hawla Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana jalamna anfusana wa in kunna nasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya ayyuhal karim subhanallahil walhamdulillahil alamin. Medyo punta ini kamu. Belum tahu pertama kan. Mereka ya, mereka di semua. Masa cukup dah untuk kita ini. Oh, itu mana lain berpiring ya. Kita maka
Makatuwid ka? Di na yung manilang. Asa sudah. Sarakan aja Pak Indah, Indah Jeng. Masarap aja kamu magpapagod. Sungitan mo siya. Sungitan mo siya, sungitan ko siya. Yan neking macam neking. Di mana dia kumot? Stop dia di mana? Stop dia. Stop dia. Sana dia ambil lah apa yang kamu. Apa lah kamu? Masih tahu. Kasi tao pala kami. Ini kan, ito sa akin si Sokton, dalam mulut terus. Ha? Baik sila na dito ko. Baik sila na. Yan. Pag sulit na sila, ikaw na yan di lima ninda. Batu lima mo pa, lima simutnya, lima niya isa batu kayo mo. Diyan lima niyo. Nah. Confusing terus. Ay, ba sa butani mong pulot? Ano confusing? Malakdos ka na. Pagsawi ko nyo dyan, di man yun. Ang sok-sok yan. Ari na rin ito ng panahon. Sila mata namin mag-cruise na. Ang mata namin mag-cruise, magsali yun lima yato na, masapit. Masapit pa. Hindi na kata naman nila. Tagal niya. Ano man yang kamu masak dulu? Tapi cantik itu nasi. Nasi. Bismillah. Nasi dengan pang mabalik na nabi marajak na nagtinajakan niya. Jangan besar nih, jangan besar. Ken, jangan besar. Ya nanti kebakaran. Opo bentar ke macam. Nah, itu. Sedikit-sedikit makan buah itu bersih itu sila kecil. Masuk ke mulut terus. Makan punya habis. Ada manisnya, ada masamnya, begitulah kehidupan ada masam manis. Tunang, ito tatawag. Ayan, orang mau makan lagi. Ya. Ayan, ito ha. Tidak. Makan lagi. Tidak mau sudah minum air. Oke, air buahnya lah buah. Oke, ada
Nagasigaw alaw-law Liwangunin kasiyasan Sampai kuno pa Sampai kuno masa Ikaw inalasan Sambutan na isalam ko ini Iwan uyong kuyan Ikaw rin kalasan ko Sampai pagkay napusan Darasagaw halaw matay ko Dumatumbang way iwan ko Biyagaw bulan Biyagaw bituon Ikasinat mo sadya Saan kita nabutas Ando pero ayaw naman yung lupahan Pengantin baru Selamat berbahagia Selamat anak cucu Selamat Aisyah Petra Semua berpanjangan Semoga berkekalan Semoga satu tujuan Semoga aman Sahabat beri peluk Cinta setiap hari Senyum pengantin baru Selamat berbahagia Selamat beranak cucu Selamat Nah, itu kayak nagsambong si Mayal mo. Ako nung kutubig ko mo yan. Ano mo siya nito?
Tumat, suot ka. Tapat ka. Tapat. Yes. Tapaw. Wis malang Marilyn, kaya ko no Marilyn, kapangalayan ko no inang panini. Basta ba? Basta ikaw na Marilyn. Wag to. Tumpak ini sabi Marilyn, tumpak ini ako kung kamu ya. Sanyap. Ha? Yan sila. Isulaya, tahili ka lang ay mga isang pagituman. Ayaw na kawa isang hindi magtuman-tuman. Kalabangan ay nakaw, hindi mga
siya Tao mga champion Kaladang ako mo nung inipahulang ko Kanaingan mo nung inundahin pagkawagod Inilang sayang, inilang sumayang Inilang sayang, inilang sumayang Insige, inda, inimangan lagi Ang mga isang pinta Tanang kandaki Kalamang tudyang bako nung isang mga lindi Kalaway na puro kayo mo Ingat karabi Inilang sayang, inilang sumayang Inilang sayang, ikoring may gitanya May bangilan yun na mga pag-ilong Kalalong mo mga ini, mga mini kapatsong Karami sa nakita, isang kapahulang ito Ikaw man puro inda, init sa piho Inilang sayang, inilang sumayang Inilang sayang, inilang sumayang May pangalay, pagod diyang maglinsa Nanangalan siya kono, kung diyang malinsa Isang magkita kono, inipat mo umasa Pero di na ako kay mo, ini mga masyusa Inilang sayang, inilang sumayang Inilang sayang, inilang sumayang Di ba nila kuntain, di ba kapalan Kalalong umalang, isang ini mga milikan Kalabiya sa kupuno, ini anak inuslan Isimang may isang may kay mo, ini siyarokan Inilang sayang, inilang sumayang Inilang sayang, inilang sumayang Ay ba nila yung nainipabitis Kalalong mo mga inuin, kayang kamatis Karami sa makita ko, no, ini na yung magbisnis Karami na makita ko, no, ini mga manapis Inilang sayang, inilang sumayang Inilang sayang, inilang sumayang May ibang ilang isang mga baton Kalalong mga kuno, isang pininggan Kalabang surat ng isang pinagayang magbato Kalabihan ng kay kuno, mga biyang ko Inilang sayang, inilang sumayang Inilang sayang, inilang sumayang May pangalay, na ikaw mapanggan ka Pero pangalay siya pagulo, babon niyang mayusa Kalami sa makita mo, no, inipanis ang gila Pero di na ako kayo mo, ini magawa Inilang sayang, inilang sumayang Inilang sayang, inilang sumayang Ay bang ako, ini magawa siya Ako na isa, ini magawa ko Hindi sa makita na mo Thank you Kaya na. Pag supli-supli, kanya isang. Ay, kasato. Bye. Uy, bisa rin subsangkan nyo sa jidari ko, kira kamu ah. Uy, tandaan ka kalaan Manis-manis isang bayan Ay ko ba alam at alam Ay pangalay ikaw sumandalan Manis pa manisin sila Manis pa o yung katawan Uy, nilalaginyo, ninyo Manis pa manisin
Mayroon na yan nga, mayroon. Nampay niya po. Inini, putri-putra. Ay, okay, kasi na kanya. Okay, yan na. Yan na, inda, putra-putri, dyan na. Pakiring ha, kaya ka magkiring kita. Bukod siya na po, Dutch. Bukod kita na yan ng Dutch, pasensya ko. Si Feliz Ginobel, sambayan inuulot. Tulang basilan, samtala nag-iisa ka pa ating pagituan. Ay kamagalangan, ay kamatuman-numan, panayin na kumainisopan. Ikiling pakiling, kiling pakiling, teka pusing-pangusing, teka pang-aksyonin, ay pagin-kiling, isa pang bawain natin. Ano'y baba, ano'y ina, bandera-bandera, sino manalimutan. May nangalay-nalay lang na, lagi ko man ininagbayla. Tiyong din kamera, at ang pato kanila, puyong-puyong kinis ang mga katawa. Ay kiling-pakiling, kiling-pakiling, teka pusing-pangusing, teka pang-patangin, kitunin, baylahin, kiringin pa isang kiling-kiringin. Ano'y kayang, ano'y kayang, bandera-bandera, sino manalimutan. Huwag nagpagyo sa kaputi-puti, ay mayroon mga suki-suki. Sambang iba mo at isang pusuan sa tanto di na kita mga marunong. Ay kiling-pakiling, kiling-pakiling, may kapatang-tangin, pagkapatang-tangin, at silin, may lahin, kitunin pakiling mga kiligin. Aro'y baba, aro'y pina, bandera-bandera, sino manalimutan. Uy, ali ako mga kinisa, yari iman matulong pagpinsa. Pangalay panaya ba, ay kamatuwa-ruwa, isa matulong tingin inipakas na. Ay kiling-pakiling, kiling-pakiling, may kapatang-tangin, may ka-aksyon-aksyonin, kitunin, may lahin, hagtanin, pag isang mga kilingin. Ano'y baba, ano'y ina, bandera-bandera, sino manalimutan. Thank you. Okay, magsuli-suli kita nila yan ha. Okay, puro pachi, Ijiya. Ijiya. Ha? O yan na. O manahon, nana ka rin na kainda. Wow. Milikan. Milikan. Na. Okay, patay pa. Thank you. Okay, Rene Gia. Ano na yan? Okay. Pagkatingog naman sinulkan, pagsangpay ngam na. Okay. Lilal puji-puji na mo na. Okay, umpak-umpak. Lilal puji na mo na. Okay, lilal puji na mo na.
sa tingin kayang inda at tulong sa grupo ng ini kakamaya ay bang hindi mahidaya-daya ay lumulini sila at sina Nato at sa isabi mo, kasunod ang ako
Akinda Gia. Akinda Gia. Karina ko lang babawerong panapapasyon Patrice Mike ini. Yes. Hello.
mag-graduate kami. Lain Lola. Amo pa siya ni sakit siya nakawanin ba yan ni mag-do-it. Okay, rin na. Kada nakatataray. Oh, yan pa siya nag-PUBG. Takad ka mo.
Pag-apokat siya. Yes. Yes. Imanunit ko kikilo, inatao na. Imanganiyabayan, singkitaduan. Pagsukat at tumtuman, pagtanis sa tulangan, guluman ng isang kamuyayungan. Maita, di dapat balikon, mga pagkagat na sindoon. Inay ng sanda, ang kanyang ako patay magsagalan. Kurang ay mainang ka, unong ba ikusupot na piyapat putas nila. Nagkapayo kita, nagukit kabayaan, ikaw na inahon ko isinsuratan. Bago sa magpalayo, ilasa di mamundo. Ibigin ko, tingtatan, pagmayang dagat ko. Maita, di dapat balikon, mga pagkagat na sindoon. Okay rin ang pangantin sapat ka, Biskay.
Oy, Rayang, pagpaitong na ka, walang katragaw, basta ka malagpaitong na, di magkatalos yung padyakan yan. Hi, Sidon! Okay, kami ucapkan selamat pengantin baru dari Prakon Penanganan Bro. Oke, thank you. Oke, Rayang. Di na tanan sila mo sa magpagtarayang nga, walang pangantin di. Oke, Rayang, last na rin yung pag... Sahabat neraka ulama.
ang kanat sa papangalayon na to, siya ang kimalang. Dayaw manawag tawag ako muna pagkasilay ako na nini, kaya na rugay ninda. Kaya na kao. Hindi ko makaingat. O magbaybin din doon. Ito atay ko dito. Ito ay nabeda. Hindi na makaingat. Iya to sa Ito ba ay may nagdara? Oh, lang ka to piagat, mari mong piagat, baba ko patsi, patong muna ka to. Oh, ya Teresa, may tamay sabi na mo may piagat ah. Agad sakit sinatay sinamaya turun na kita pagulgan. Isumul pa kulong niya na ko, kikit ko sa dalong niya katanda to, kikit ako na. Patod na lang yung pagkakitaan ko. Inilaw niyan, daray man nagulgan, di ko nasakitan. Amoy sablong niyan na siblong. Tambaro China. Kikita ko pa sa asubang ko pa niya bang ngunit pangalayon niya. Sibag besok ko kuno kamari ako kuno ah. Puro siyang jamata magdunggo pagkapalo no. Lalay, thank you. Yata inis kita rin dito. Sarap lang yung pangat. Pilagtaka. Pada bisita. Ako po pilak. Uy. Habol ka. Habol. Yung tang sila Pakistan sisip sini ka. Karon ano yung patsi ni pa mo yan. Hindi, pag-umus mo mga ganito, walang kang patsi. Wala yan. Kapag doon na. Atin ikaw kasukutan doon pilak. Pag-umus.
Tapos? 1, 2, 3 kuno. Tupak-tupak eh. Ah, kaya 1, 2, 3 brad. Tupak-tupak eh. Yes! Ay sulangan, mainit kalangan, nalay pakulong ibot ng maini malisa. Ang itungan sa kawa, inisima yung tundang, kaya ikaw ay isang maini makalamala. Ay 1, 2, 3, pagkatumpati, lilalalila, lilalila, at 3, 2, 1, karakit mo baby, lilalalila, lilalila, kananangalay sa kawa, kulong iniiba ko, kananangalay sa kawa, kulong iniwagan ko. Kalasyan, kakao. Uno na yan, nagsasampung sinilong. Pa ako nagkamusta si Boligaro? Yes, Onivan. Boligaro, tayo, Boligaro. Ha? Mayroon. Kana ka mong karita, bisa na kumangre. Wala ka mo. Ganda! Ikaw ka na yan.
Baitawi. Baitawi. Okay. Yan na. Ibang badyo niya Baitawi. Baitawi. Hinday. In sablay na, in samra na, in batawi na, in sopa-sopa na, sa simurin dakbush. Oh, nene, mga nila Pakistan. Uy. Ano pangalan ko? Saan ba ikaw ah? Wow! Uy, sulay
makaigulas ka nila ini. Ay, Lola. Brad. Kita niyo na yari. Oh, ni tissue ta. Ini karayang. Ay, Lola. Toda siya ni mga start daw mini. Na, bang isabihan ni kasuplo aja pa way wigda na. Supluan na mo. Ah. Ay, Brad, suplang mamatong sapat ko. Na, nagama mo makataning nga nila ini. Pareho to ni. Yung kapag kakikakata na, kawan kamingin na wush. Kamingin itong. Okay. Yan o, may sabrahin na anak mo ini. Oh, planting rice, thank you. Hello. Maria lang, inanak mo yung nilay. Oh, pagkawin, hindi siya nagpunta mga upat. Aray! 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 Ay! Kalukoy-koy, manukukay! Sorry! Dari mana na gumasli na? Daripada. Pahinan nila mo yung nilay. Ayap mo sa inyo.
Tumatulay ang Persing waktu ini boleh gak ono yang Sabah? Sabah? Oh Sabah, boleh ka Sabah na boleh ka Sabah? Ay, yan na sila. Oh, thank you. Buyong kipatsili mo nakita kanya, ito ka natapat siya. Buyong pala, buyong. Ito ka na nakita kanya. Katsiwa ko. Masok ka mo kayo sa inyo, kumiasa. Yato na bayo rina. Bayan na bayarina, inangalay siya na. Ang itungan ng baylada, yung nagpagyo sa kaupula-pula. Ayaw na kumasunsa, kaya ka na isa-isa. Isa pa, isa-isa, tumuyo na lumata. Inalilintadiladidanan, inalilintadiladidanan, inalilintadiladidanan. Ang gawin ni mga kay, na di ba ako si Mangpay, kaya pisang ako ini mapatay. Bisa maako pagpusay, kaya pangalan siya kau mapalugay. Ay kumamang susanay, pag ako mapasambay. Dinadadadadididan, dinadadadadididan. Biyari ako anak banto. Kaya ako nagpantun, ikaw ang hintay ng hitong. Isa na kupunuan, kayang magsakay sa kaunayamon. Biyaw ako lang bituon, kayang aatay ko taon. Itaw ko atay, pagtuwain ni mga lay. Dinadadadadididan, 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 dinadadadadididan. Wow, Saling nasayang anak. salamat. G. Dito, mestilano. Okay, thank you. Tagda ka ba, G? Abandala. Biyayaw mo kerja sama kita ni usin na huwag kanilan sinamon. Nandoon balikan nyo yung namunihan. Na, dala mo! Sabat ka! Baby shark dancing in the dark, and you between my arms, raging in the dark. Dua. Yes. Yes. Ni, panci tinggal 3. Aku? Wow, tinggal 2. Kagum ng malay pinimangantal. Wala ka na kung yung nagsikipas. Thank you. Wala yan.
Olivan ko.
ikaw maharap si mga pit na nila. Ikaw ra way dugain kalasahan ko. Paupuhan in mga piyag janjian, di lupaon in mga liyabayan. Hakot pasusiyang dalang tiyahanan sin kita daya kamatay ra intutuan. Sila sa kung kaimo subay ayaran mo. Tulungan ka kaya sambil mugtulungan
sukol. Ikaw na nakasarap dyan. Parang nagpagsukol na yan. Mua. Si. Okay. Ipainang. Imua. Si. Ais batu, tangan kerana tangan kau. Tangan kau. Lukay na yan. Da.
kaya dito. Curi, pacuri, pacuri, I miss you. Di ba na, di ba na, sulay-sulay ang tabakalangan, ay nangalay-ngalay pag-iitungan, ay kawaisang magalang-galang, dari ba ako kay muli mangat, dili ko meron ba isang Rosnia de Bari Karam, mere bubu mere bari sanam kaya Rosnia de Bari Karam. Ay mga nalay ba ilang ka, ang itungan kong nagkijut bayra, ay ikaw ay isang day sa masusa. Di pangalay mo lang mamahalin sa pili ko mo mere bari sanam kaya Rosnia de Bari Karam, mere bubu mere bari sanam Rosnia de Bari Karam. English. Stand up! You sweet dance now! Ditanga-tanga! To plugging always now! Ano kasama to? English? What do you want? Baby! Ay, ito syug ba ini? Nagngag nga ako ka na yung sinasang ko. May nga tati magtawsyog. Uno-uno na ko. Ha? Agad Lulay. Wow. Yung pandala, Aulia na. Ari, boy, nung bilangdakan. Ari, nakaling yung pandala usyo.
bang sa simpantalan nila Indonesia? Thailand, mi doy, sa madikap, hung ka, melani, paikay, lolay, mangalay. Isa to lai, 2 ringgit sa to lai, pangatin na so, kima pangatin babay na, ubos na. Yan, isang pantalan na, security na, na mangalay. Kabayan mo. Ano ko to ni? Oo, papatunti pag-meeting na maraming telepon. Basta talip, dali ba? Bibo yan. Magtayakan! Na! Pagpaging bibo, wala. Ay lapan lima. Walong gatos. Ano na yan? iPhone! iPhone! Okay. Apa pala na yan, kulintangan, Katricia. Ano? Di mabaya lang kulintangan. Okay, yun yung isang bayan, taki-taki romba. Di mabaya taki-taki. Quick na yan, Katri. Di na mabaya. Anong pag-anumianing na mga inkilay ko? Ang pagpalagwang kanyo. Biyayaw ninititod na kamumingat parang baska ko. Nasaan na maglabi na sakit. Okay, yun na. Nasaan na magtakaw. Utang dulu ba? Why, ikaw, kini mo kung kalagang kumaksin sa mga anak utakasin. Nakarin yung sa dirayang. Utang dulu bosku, boleh ka? Ha? Ba't dyan rin sa belong tamagutang siya mag-deposit na? Ala. Amo na sana niya makabati. Okay, tahan ka, Brada. Follow me. Pangalan ako, Mari. Intuyo ko na nagpalagko ka niyo, bibiyan para kamutayas tayo. Ayan do. Kung naman sabihin pa mga bula-bula man ninyo kakitongki. Kaya sanda na. Oh, lawag pa. Malay ko isa! Dua. Kagikot siyang puro matangga orang. Okay ba bosku? Mahalo saya. Di na mawaya. Okay na yan, ha? Ha? Sa 15 second minute, okay? I-Rosalyn ko, no? Rosalyn. Magtagkausan na mo pakipas. Why, ha? Kaya na doon. Sarap pa isang ba? Grabe, ipasilip. Unangin, ha? Uy, ang sulupin pa. Yo, aha, yo. Bae, tagan na kao na impulis bae. Masakaw kao. Yo, kabaya kao. Baligat kao. Bukod na sinipulis sa lutaw. Bae, laksong na kao na impulis bae. Yung urol ikaw. Ang pasiguro, ang kamasakaw. Ipuli mo bae, marutan kao. Masusadiyaw na sa babangway pasta. Bangway kang tarangan ka. Sana mong puti-puti na hindi alam. Ito'y siya kau iyan na ba? Newspaper ka. Di ako palumay. Di na mo tandi. Magsimpulis doon. Ako ang tinan. Pasiguro. Hamdali. Pasiguro. Ano na Rosalyn? Tanto. May pensar mo na television ikaw. Ano ka ba ko siya? Kasi wala sa mga tupad-tupad ka na doon. Simot-simot. Uy, ano yan? Nagsuba. Ay, sula yan. Mainit
Buligaro. Yan yung Buligaro. Buligaro, kyan na. Thank you. May tamo ako, biyutasan si kalasahan takaw. Isa pa kabiyadan pus lutaw, isa pa kabiyadan pus kakaw.